Rahnwet na Pohnpei Pohnpei Iyan kasalelye Prakacho warospacho ng program in Rahnwet ng Pohnpei. Program in kabese wing rakap wing kasambalakan me wiya witaban wiya onan wing Pohnpei. Area mo na chkan kachoyan ng program in kabese in Rahnwet. Ewan yang melin yang mulian kichti o chiyang tuya chma sakaratan kay poniyo wow. Ewan walan wow warakso kon Pohnpei yu. At chma sakaran wow laptan kapuran sanan kan ko. Wan kasaban marlikan nanalaknan kanyay ko. At chma wow chororan piltoke. Saban machay kabinan wing Pohnpei karyawan kabina. Speaker, Vice Speaker o chawaman chorus ng 10 Pohnpei Legislature. Wan ki stone ko kung lagalap, chiyon tatok sa lagalap kan, and pilihan lagalap kan karusin ng wing Pohnpei, o bachiwan wan ki sa palmar chiyon wing usap. Rahnwet way sa palman ki hanso mawag chayan kachin kasamo, Mr. PJ Obispo, Mawia Public Relation Officer, and PUC. And so such man bacha one look at Mr. Obispo, ong nan program in kabese and so such and kakasalete rasampuan, me bacha kanan men kair, ong chimalain so. Kailangan kong program director. Apo yang kap yang pacuman sakasakar nilang ninsalatek. Ay men patskiyang sakaratan wow met pacuman lapo patar misan kapung Rahnwet. Ciyang ki cuman sakaran tangkan sa pagkananilap. Kahit pupuran nanilap po na rakson Pohnpei yu. Wala pa ang pupuran sinahan ko. Sa pulmar likan ko, nanalang ko naan kanyay ko. E chumalwawan pilto ka. Chon Pohnpei yung sek. Nan kalal, mas likil kalal. Apoy ka kiyaw kanmoy, e chumalwawan pilto ka. Sa pulmen Pohnpei kayo kapna, karyang kapna, ara chumalwarang ko. Punin ko wawat, kecaikan karos me pepeyan tepan te karkorong sa pulmar regio kan. Rahnwet pacoyer na wasan kair, puyengak pacuan kata sa pulmen Pohnpei office kasampal pelian PUC, meron pelian management. O ya sakarata kay makonayangan sa salam tetete yung chongway na ni Rahnwet. Men kapesa watch may pacuan kakir pelian management ng PUC o pachkir na wasan kair puyengak pacuan sakar kita. Nasapalmen Pohnpei palian PUC nan sumbung watch nan October yekat risa kayo makir reison barslisak te pacuan pakir way reison barslisak te memeway kin pacuan 30th anniversary. Kalanganin ko mo Mr. Obispo, pero pwede ka watch, sabis kaya reason barslisak, akong ka kasalita menya ka nagalwatch kokota. Kalangan ko mo ya sa pistol liyol kan me Pohnpei sa pulman ki Rahnwet. And sensal me sa piswat sangat na mueyo me katan ki trust territory of the Pacific Islands. Me kacay kachin kang maraki noon minimin salatakan kanta kakapachapachan Micronesia. Makai kuiti totok te sa pisan liyol na nireinay so o patroto. O lalato ng park kitu isa kayo. Kosunod yung apukota sang Israel mumotan legislature na so makakiyoki sang Pohnpei Public Works ong Rahnwet tete ki Pohnpei Utilities Corporation the PUC. Kalanganin ko mo pwede ka watch apil karatangnya Roma kiyar sambar silisak. Agak sensal isengayakan me apaliyete pa watch meleletor nan moy watch. Kalangan ko mo watch ko na yang tete yung chonway right kan me pukoki. Totoo kasi ang pal me pakita sa pul machay chechen
main kapula pulkan champas kan paluwat men wiya kapung mulatak ongurai lawan koki te sopanakai me tanki to kupuran chon wai sapis kan me paluwat kin chongolan ki o PUC yang moiwat men kapung ki yang marai rai kan pan sansarata poik pukon chola me rai patrawan pa ki yang wai yang sokai o yech marai rai kan me kama wai to o itanto Sapisen Paluwat Ong Chonaway, KU, David Morgan, Olin Wyman, Karyao, Larko Itwin, Winsner David, Reed Oliver, Feliciana Berman, Robert Cutson, David Hawkins, O Marcelina October, O Lilatan Moywatch, Nixon Anson, Met Patawan Paki and Pohnpei Usap, Nia kamawata sa Pohnpei palian PUC ong nan sapis kan palwat chungalan ki kalangan komoy nan arrange sapisen sa barsilisa mes Pohnpei palian PUC kaki yarway yakak sansal chele ben sapis me palwat kaki yarway palian dia dan kak sansal pali chocho nal subkan pilihannya raleti sapisen dia Karyau walianita misinan dia kanan pemal kata-kata ngawai dia kan pilpacem kalian dia renewable energy makin tatong kailapan kajipin poin bukita yang jangan dia wasakai masapul matrai kalian PUC patrawantar meyangar apa-apa dia nan Pohnpei pergelan paipen pilkan mepatrosang don mangang wainet Leltalak kinakap wain madalani Pacang pergelan paiben pil me patrosang nan wat pasang ni pat sokes me lelat tolon o pil sakara lelang likiye match pil yang aki nan ponoponen kamar nan wain net only sewer plant te wasana papali tit kan essential me ononta sapul macai sewer plant pila poltar Mesensal moi watch na irai watch karos ka katete ki ukita glana poltan sapul matai sewer memie nan palian PUC upayan kap tete yung chun way unsak chempa sakante irai kan me kachkiyer sabisen lion me patpatuni wan chocho isikit wana bukriyesak kayu Ong chempa sakan makachkiyer te patrowaner sapisen pil pas patrokiyer wan chojo silikit walip ko wan isak tuaw o ong palien sewer iraila kan makachkiyer te patrowaner me chojo ki wan chojo walip ko limaisak ew kalangan komoy pueviren kasalatasan salamaw magong sagaratiyak chun way nan iran po itakan magong option sa karkita kung sayrata wasakan meperian renewable energy teliyalakan maguntatongki ke-11 kachipin yakak sansal wasakan me solar pukach kachayen kalangan kak sansal renewable energy me ki mokmokin liyan maguntatongki atin bil o ke-11 kachipin Ay pampatawan sakar kita aja irakap kan me Pohnpei sapul man ke watch me pitata mesin kan me kena pene kailamen kachpin o kakiyo kiyang ong liyon o tama sa eu pacho pon mon schoolen CEO me pesem nan kausanen palibur eu pacho pon champas ta imon president ne pesem Eu patro por schoolen wainet o bolas madananin pelian solar silu me pilpatraya kalangan komoy Mr. Obispo erpoy kasabis kan me palwaj bil kokola chamoy yakak sansal planen tatwangkan me palwaj pukatiya o banto yang lale kalangan planen tato pukat ekay chapter akai pacawan papasan rucitan sumbi long silo koto kan melin rice semen kan te som kawait kan
Poen kak kapayata uraman tainang totok mesontier. Oen kak sensalong chon way poitakan mabiyaya. Sapolmen Pohnpei palian PUC pilkacin yasinay. Pacuan payamo kiyar misine o magungkatan ki organic rangkain cycle mapililator Pohnpei. En kak sensal me machine watch. Pantotong karakaran machine watch. Open kaprang liyon niya payang kacangata liyon dan sana kan. Karyaw apolta o kamaulan palian bilan palagar macaptar. Pwede sang ni drill rig kayo ta machine o sapolmen Pohnpei palian PUC pilpayang o kiyar pwede kakapaliata o pureta. Pil akan ong wasakan na pasaysal. O pagkatardan oil kan mawiwiyawiyar nanirairan sumpungar tuaw mepatosang nanpomal wasama kung totongki oil o nanapen naniray sombar silisak tuwiyar pawa. Apolta o kamaulan wasan pilan nan malan wainat mawawaki paanwiyawiyar ang suwiw pachoto. Walialita misidan kita pil te war pom mepatpatonan mal wainat makuntotongki kelepe niya kungkak pomuyata ta kita kalon riopki limeisak nan minichew o asukset kotok pe bang kawalianita o kita kiyang puenkak pomuyata ta kita kalon isupuki limeisak nan minichew o kaimsak la kacela balang sabusen pil the war expansion project kayo mawiwiyawi o irapukat mawiya project laut kan Mesapolmen Pohnpei palian PUC paneu kiyang Pohnpei state o pacuan kakalang nole poen kapayata o raman kan memiyaya te sontier nan planen totok me paliwat cumaluki ong pata wayusek. Kalanganan ko mo'y muna siya kang kaim sa kala programin kabiyasa ng suksech. Miyeche me coach makomen kasaleta mesochi sansal nan irekan. Kalangan poengkak kaya cumul sakarata ni dengan Rahnwet. Aimen pacuan uya walia ipacuan uya walia pemen nintuwe ni ipacuan walian tier PUC o beli management o contoh to kunsepen paliwat. O peraki wi sakarata kapung mulatap ong con wi sek. Poeki eu pene makin sainsa na nering sompar slisa kwat. O pacuan kappakiche eu pene wat. En kap pukunauti yung chon way o paliwat. Puan uya ka po iban totok lapkan be paliwat. Kairongar puan kap yang uya kisen kaitan nindi matay baywat. Kalanganan ko por chorus. Ayay mas makayang sa kalar programen kabesa Rahnwet ng Pohnpei. Programen kabesa way rakap. Iragas ng palakan. Mawiwiyawat e banyaw ng way Pohnpei. Sebaca wan dukaya ca kepurakanan kacin sapali radio P6AH nan programen kabesa cekan meban baca utamur kalangan kasilelye.